Dnevni list Direktno danas je objavio izveštaj sa susreta Aleksandar Vučić i zamenik ministra spoljnih poslova Ruske federacije Aleksandar Gruško. Pa kaže ovako: kako navodno Putin u naslovu, Putin nije hteo da se javi Vučiću, to je citat, iza kulisa sastanka predsjednika sa zamjenikom Sergeja Lavrova. Pazite, Direktno ima svoje izvore. Zamjenik ministra spoljnih poslova Ruske federacije Aleksandar Gruško napustio je Srbiju ubrzo nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je održan u utorak, nezadovoljan epilogom sastanka na Andrićevom vencu. Prema informacijama Nove, dobijenim, pazite ovo, od izvora iz vrha vlasti, a ne kaže direktno iz vlasti, i dotureno i naravno zlonamerno, gost iz Moskve otkazao je ranije dogovorene obaveze u prestonici Srbije, a povod za ovakvu odluku bio je Vučićev odgovor na pitanje kako srpsko oružje završava na ukrajinskom frontu. Hoće reći, između redova, kako neki predstavnik Rusije postrojava srpskog predsjednika. Ali se on naravno odupreo. Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa zamjenikom ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom prošao je bez uobičajene medijske pompe i sveo se isključivo na jednu objavu na društvenoj mreži, što je sigurno istina i poklapa se, Instagramu, gde je uz kisele osmehke poručeno da je susret bio dobar. Dobar razgovor sa zamjenikom ministra spoljnih poslova Ruske federacije Aleksandrom Gruškom. Još jednom sam izrazio zahvalnost Rusiji na podršci koju je pružila Srbiji po pitanju rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i posebno za podršku teritorijalnom integritetu Srbije u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Razmotrili smo sve ukupne bilateralne odnose Srbije i Ruske federacije i ocenili ih kao vrlo dobre, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Nedugo zatim otkriveno je da sastanak nije prošao baš toliko dobro, zamislite, kako je to Vučić opisao, a da je problem nastao kad je na red došla tema srpsko oružje u Ukrajini. Prema rečima izvora Nove iz vrha vlasti, gost iz Rusije nije prihvatio argumentaciju da Srbija nema uticaja na to gde će njeno oružje da završi nakon što ga proda. Nakon sastanka Gruško je bio nezadovoljan, odlučio je da ranije napusti Srbiju i da otkaže prethodno dogovorene obaveze nakon susreta sa Vučićem, objašnjava sagovornik. Maltene ga je Aleksandar Vučić oterao, zar ne? Ruskoj strani se, kako navodi izvor Nove, nije dopalo ni to što je dvodnevna poseta Gruška prošla bez adekvatne medijske pokrivenosti, što je zvanični Beograd objasnio time da se na njih vrše veliki pritisci od strane Zapada. Pa onda ide kao ilustracija Vučićev status na njegovom Instagram profilu, odnosno Budućnost Srbije AV, gde upravo govori izjavu koju smo pročitali. Rečeno im je da je identična situacija bila i kad je dolazila ukrajinska delegacija u Beograd. Pazite šta se dovodi u vezu. Predvođena njihovim šefom diplomatije i Olenom Zelenskom, suprugom predsjednika Ukrajine. Takođe, skrenuta im je pažnja da Srbija na taj način želi da pokaže da su svi dobrodošli, ali da ne bi da provocira ni jednu od dve zaraćene strane, objašnjava izvor. Gruško se tokom boravka u Beogradu sastao i sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vulinom, ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem i ministrom Nenadom Popovićem. Da znate, ja bih pobegla glavom bez obzira do ovakve ekipe.
Problemi u komunikaciji sa Putinom. Sagovornici Nove dodaju, bolje reći likuju, da problemi u komunikaciji koji su nastali, pri tome izmišljeni naravno, koji su nastali tokom sastanka sa Gruškom nisu jedini i da za razliku od zamenika Sergeja Lavrova, sa kojim je Vučić ipak uspeo da razgovara, takvu vrstu sreće, pa obratite pažnju na stil i na govor koji se koristi, nije imao kad je u pitanju predsjednik Rusije Vladimir Putin. Vučić je 3 puta zvao Putina, ali on nije hteo da mu se javi. Pa ovo je samo Vučić mogao da izmisli i doturi. To je jedna vrsta poruke i svi je vrlo dobro razumeju. Bilo je pokušaje da se komunikacija popravi preko Aleksandra Babakova, zamenika predsjednika Državne dume Rusije, ali to je bilo bezuspešno, navodi sagovornik Nove. Sagovornici ističu da uprkos tome što Vučića opterećuje to što njegov ruski kolega neće da komunicira sa njim, ruski kolega, Putin kolega, on tu činjenicu koristi u komunikaciji sa zapadnim diplomatama i državnicima. Neretko na tim sastancima ističe kako je na distanciji, da se sa Putinom nije čuo i video od početka rata u Ukrajini, izuzev jednom prilikom u Pekingu gde su obojica učestvovali na forumu kineske inicijative Pojas i put. Šta je to iznerviralo Gruška? Aj baš da vidimo. Prema rečima izvora Nove, Gruško je tražio od Vučića informacije na koji način i kako dolazi do toga da oružje proizvedeno u Srbiji završava na ukrajinskom frontu. Izneo je stav da je za Moskvu neprihvatljivo da se države koje smatraju prijateljskim povezuju na taj način sa njihovim neprijateljima. Sa druge strane, predsjednik Srbije rekao Grušku da srpska strana nije dostavljala oružje Ukrajini i da od početka sukoba izbegava takvu vrstu trgovine. Vučić mu je govorio da je oružje, iako je stiglo na front, došlo preko drugih država, ne direktno preko Srbije, te da ne mogu biti odgovorni zbog toga što je neka druga država odlučila da proda oružje koje je prethodno kupila od naše države, navodi on. Ono što je, kako se navodi, ostalo upečatljivo, to je da Gruško nije u potpunosti prihvatio argumentaciju koju je izneo predsjednik, s obzirom na to da su do ruske strane i ranije stizale slične informacije i da se sve češće govori o srpskoj pomoći Ukrajini preko posrednika. Takav strašan spin, takav skup spin da čovjek prosto ne poveruje, ali to je tako kad se nađu istovetni smutljivci sa jedne i sa druge strane, direktno i prozapadni mediji i zapadni čovjek, Aleksandar Vučić. Međutim, ova situacija, nebitno kakva je po njih, njemu ovo odgovara i šteluje i štima i medijski spinuje kako god hoće, jer upravlja svim medijima i takozvanim opozicionim, ali ono što je za Srbiju bitno svakako nije nisu neke Vučićeve kerefeke, nego opšti stav prema nekome koje kakav je da je i kakav se god pokazivao, prikazivao, bio, ne bio, koji se barem verbalno izjasnio u korist Srba toliko puta sa najvišeg nivoa, nudeći praktično na taj način ogroman zalog i zaštitu za, ne daj Bože, slučaj, a što Vučić očigledno odbija jer ne sme da prihvati, uzdajući se da će NATO biti možda taj faktor mira i stabilnosti i sigurnosti, NATO koga smo odlično upoznali. Tako da igra ulogu Pašinjana koji je doveo Jermene pred svršen čin da izgube vekovne teritorije upravo onako kako smo ih mi pod njim gotovo izgubili. Pitanje je o čemu vise, o kakvoj dlaki. Tako da neverovatno ponavljanje stvari pred našim očima, neverovatno pravljenje ludim, neverovatna medijska igra direktno prozapadnih Hilovih medija
i Hilovog nameštenika u Srbiji, Aleksandra Vučića, koja veoma, veoma skupo može da košta Srbiju, da je zaista neko u jednom trenutku okrene leđa, jer Rusi odlično znaju da je ovo sve naručena farsa, da se ponizi zamenik Lavrova u Srbiji. Malo je bilo što Lavrov nije mogao da sleti avionom, a da prstom predsjednik nije mrdnuo da to omogući, niti da uputi bilo kakav protest, niti bilo šta Hrvatskoj, preko čije teritorije je Lavrov trebalo da dođe u Srbiju, ali ovo je situacija koja neodoljivo podsjeća na situaciju u Jermeniji i gotovo da se može staviti znak jednakosti između Pašinjana, premijera Jermenije, i Aleksandra Vučića. Zaista neverovatna situacija za kocku, neverovatno vreme za ovakvo hazarderstvo. Međutim, mi to sve gledamo, sve je ovo i dalje skretanje pažnje sa nekih važnijih stvari i tako sve to ide i vidjet ćemo dokle će stići. Direktno je samo nabacio loptu košarkaškom treneru da ubaci u koš. Podigao mu i hoklicu da se popne i da zakuca. Pogledajte šta on sada govori. Dat mu je prostor da odgovara kako on nije zvao Putina, inače bi se Putin javio kao po komandi taman posla da se on ne odazove jednom Aleksandru Vučiću, posle svega, posle recimo upravo ovog navedenog. Tako da situacija Srbije zaista neodoljivo podsjeća na Arcah i na situaciju sa Azerbejdžanom. Tako nas stavljaju na kocku da ne znam šta je više potrebno i sa jedne i sa druge strane, samo znaju da je narod u ovom naprednom sendviču. Ma kako se on bogat činio. Fali još samo jedna crvena i poneki vikar da vikne živeo car. Situacija katastrofalna, tragikomična i više nego strašna. Evo, pogledajte šta čovjek priča. Svakome je, nažalost, dozvoljeno da bude Napoleon, ali ne i da to bude na slobodi. Sve najbolje.